Dobar dan, poštovani gledaoci. Sada je tačno 18 sati i 15 minuta. Ne mijenjajte kanal, ni pod razno, jer čeka vas svašta nešto sa mnom. Ja sam Branka Stanić, a ovo je emisija Život uživo na jedan televiziji. Ja znam da se vama sviđa ova emisija, jer mi pišete se vremena na vrijeme i dalje kažem, pišite mi slobodno, imam Instagram profil i Facebook profil, tako da sve što vam smeta ili što biste željeli da čujete ili da ćaskam ja o tome sa nekim divnim ljudima kao što ću danas, slobodno pišite, ja sam tu. Evo ovako, ove nedelje smo pričali o ljepoti, a ovu emisiju započet ćemo sa jednom mojom divnom gošćom koja će da najavi jedan divan sajam. Prvi sajam kod nas, sajam arhitekture i građevinarstva, sa mnom u studiju Ivona Dabetić-Jovović. Ivona, dobro mi došla. Hvala za poziv, Branka, bolje te našla. Hvala ti na ljepoti i svaki put kad te vidim, koju inače širiš svojom harizmom, svojom pojavom i tako mi je milo, čast mi je što si tu i što ćeš da najaviš prvi sajam kod nas koji će da se desi, tako da sad, da bi ti što više dala informacije i da bi ljudi čuli i došli na sajam, ti ćeš da pričaš, što bi mi glumci rekli, imamo kad, gdje, kako, zašto, ko, tako da slobodno im se obrati i kažem da ću ja ti postavim po neko pitanje. Prije svega hvala ti na toj divnoj najavi, uzvraćam ti komplimente naravno. Kao što si najavila, dakle prvi sajam arhitekture, građevine i interijera pod nazivom Space desit će se od 4. do 6. maja na prizemlju Delta City-a. Dakle, bilo je zamišljeno da se dešava u centralnom maćem Delta City, ali odziv je tako fenomenalan da smo bukvalno u cijelom prizemlju će se dešavati sajam. Ja ću ako pokušati da izdvojim nešto što će biti najatraktivnije, da kažem, za posjetioce. Će da bude puno ljepote i drugačije. Jeste, baš će da bude puno ljepote. Imamo divne učesnike, sve renomirane firme i institucije koje posluju u ove 3 oblasti na teritoriji Crne Gore. Znam da su se posebno potrudili da te svoje izložbene prostore naprave veoma atraktivnim i stvarno svako ko dođe imaće priliku da bude, da kažem, inspirisan da promijeni svoj životni prostor u nekom tom stilu. Evo, mogla bih da najavim neko ko će se predstaviti u samom centru, u centralnom atrijumu Delta City-a, to je naravno kompanija Entext. Oni su spremili jedan fenomenalan izložbeni prostor, spremili su neka iznenađenja, evo ja ću da otkrijem neko od tih iznenađenja, a to je nagradna igra. Dakle, svako ko dođe na njihov izložbeni prostor, prijavi se, imaće mogućnost da osvoji kupatilu u vrijednosti od 1200 eura. Znamo da su oni lider tako na tržištu. Mislim, poštovani gledalci, njihova kupatila su kao iz bajke. Ja kad god pođem tamo, ovako ostanem kao Alisu u zemlji čuda, ne znam šta bih prije odabrala i izgleda gotovo nemoguće sva ona voda koja pada. I oni će u stvari u tom centralnom atrijumu bukvalno da predstave i kupatilu i dnevnu sobi, trpezariju. Osim toga, na njihovom izložbenom prostoru imat ćete priliku da dobijete besplatne konsultacije sa 3D prikazom i grafičkim prikazom kako bi vaš životni prostor mogao da izgleda. Osim njih, naravno, zadovoljstvo mi je da najavim i Emeti, koji je tako zastupnik italijanskih brendova i na njihovom izložbenom prostoru nalazit će se, da kažem, baštenski namještaj za 2018. godinu. Da, znam da je posebno zanimljivo za posjetioce što će se na sajmu naći Žižo mural. Dakle, oni su onako prepoznatljivi po tim svojim muralima, a za sajam su pripremili mural Svjetlost dana, koji je, da kažem, inspirisan prelamanjem sjenki i svjetlosti. I, dakle, na zidu se nalaze sjenki i svjetlost koja se sa realnom svjetlošću preklapaju nekoliko sati u toku dana i to onako ostavlja višestojni neki utisak na posmatrača. Tako da atrakcije i ljepote neće faliti. Jeste, neće faliti. Također, ono što će, predstavit će nam se Arhitektonski fakultet Univerziteta Crna Gora. Dakle, na njihovom izložbenom prostoru bit će predstavljeni, da kažem, najbolji radovi njihovih studenata. Osim toga, mi smo kao organizatori zajedno sa njim osmislili jedan konkurs za studente Arhitektonskog fakulteta koji se zove Safe Space. Tako da studenti imaju priliku da kreiraju jednu posebnu kapsulu koja služi za preživljavanje u vanrednim životnim situacijama. I taj konkurs je u toku
i na prvi dan sajma, dakle 4. maja, njihovi radovi će biti izloženi u okviru Space-a i tog dana popodne će se i vršiti proglašenje pobjednika, a pobjednik će kao nagradu dobiti studijsko putovanje od strane kompanije Entex u neku od evropskih zemalja. Divno. Ono što mi je još značajno, isto što se tiče arhitektonskog fakulteta, da kažem da će se pod mentorstvom magistrice Marije Bojović dešavati dani A. To su dani u okviru kojih će studenti svim posjetiocima vršiti besplatno projektovanje vikendica, interijera. Dakle, samo je potrebno da dođete sa mjerama, da kažem, idejom i oni će za ta 2 dana u potpunosti da naprave arhitektonsko rješenje za vas. Molim vas, ja se nadam da ste dobro čuli i zapamtili. Ovo je stvarno rijetkost jer ja bih dosta puta tako nešto prerežirala, ja to tako volim da kažem, od svog stana ili usudila se na nešto, ali uvijek ili nemam vremena ili ko će sada zove sve te ljude, tako da je izuzetna prilika da dođete od 4. Evo oni mi tu nešto pričaju, da me da koncentrišu, od 4. do 6. maja, kada bude prvi sajam arhitekture i građevinarstva kod nas, koji se zove Space. Dođite, vjerujte mi, evo i sami ste čuli, imate šta da vidite, učestvovat ćete, bit ćete nagrađeni za to. Tako da vas stvarno čeka, vidi, ja ću sigurno da dođem, mada ja sam tom ljepotom interijera i eksterijera inače zaluđena, ja što se mene tiče, ja bih sve stavila da je šareno, da je neobično, tako da i ja ću doći. Imamo li još nešto još jednom da kažemo? Imamo, naravno, dosta toga. Evo, ja ću opet pokušati da izdvojim nešto. Moram reći da smo osmislili kao organizatori da afirmišemo mlade kreativce. Dakle, omogućili smo prosto ljudima, mladi naravno znači da dogod stvarate i dogod ste kreativni mladi ste, omogućili smo za 5 mladih kreativaca da nam pošalju svoje radove, mi ćemo ih besplatno izložiti na Space-u. U principu ta selekcija je već urađena i to će stvarno divno da izgleda. Naravno, osim svih koje sam pomenula, tu će biti Habitat sa svojim francuskim šik namještajem, bit će Kubiko, bit će Europrojekt i Arhipro, bit će naravno i Univerzitet Donja Gorica, dakle UDG će se predstaviti tu, bit će sve 3D makete koje su radili njihovi studenti u njihovoj ProD laboratoriji, naći će se i nova galerija vizualnih umjetnosti iz Beograda sa djelima Dade Đurića i Siniše Ilića, tako da stvarno ste se potrudili i bit će predivno sigurno. I neka ste to prebacili da stvarno svi mogu da uživaju jer svako ima zaslužen prostor jer su svi ljudi koji si pomenula divni i jedva čekam. Ivona, žao mi je, ali emisija je jako kratka i već imam tu te neke bubice. Podsjetnik, da. Jeste, još jednom od 4. do 6. maja, ja ću apelovati opet na kraju emisije. Hvala ti što si svojom ljepotom, harizmom i svim što činiš za svako malo što organizuješ došla i najavila ovaj event. Hvala ti na ovoj ljepoti, pošto je tema ljepota, a gledalci će tek moći da uživaju u ljepoti interijera i eksterijera od 4. 6. maja, a sada blok reklama.